Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achiar to Silian Sang Puya COVID-19 tho nina lakami pui himna turam malak na poimo te Wayne Khan Chief Minister Puzoram thang hova en ho ani Sir Chief Assembly Bill by election vote thak hun chini thumchen dang to a campaign borok poina vote to patheng chhota Sarkar la puichon CBSE poll som exam athula poll som pani exam hun tur son hla ram chunga dar kar som nipali kala chungin COVID-19 shikai nuai khat sing riat sangli le zathum som seri pani mu chu ani COVID-19 tho ni na lakami pui himna tura malak na poimo te Wayne Khan Chief Minister Puzoram thang hovin thlir howani a Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thanglin le Health Department Officer te le Finance Officer te antela COVID-19 tho ni na hi amasa ain athok na zokin mi pui mi mera tuna hian in kaidar antam to hle thu meeting a hian soini a warzo ka test kalpuya tul thute soin thok tu indalo na phushuk tura volunteer worker lak chungchang the po soi ho ani PPE le test kit momo te soi ho ni bokin ne zo ka COVID-19 do tura in pe tur chuan mitin an film khurtlan atul thute an soi ho voin meeting a hian Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Zetar Thiam Sanga Finance Commissioner Puvalal Chuangale Health and Family Welfare up thok tu dangte antel ani State pona tanga Mizoram ronlun da puiber pakhat leng pui airport a Wayne Khan khwaljin phur thona pali Air India flight pani la Indigo flight pani te aron tuma heng khwaljin thona ron tum te hian mi zathum le pani ron phur thlangin thona chuang te hi red test manga COVID-19 endik ni in anjinga mi sompakwa te chu COVID-19 positive ti mu chu ani Mizoram Sarkar chon state pona tanga Mizoram ro lut te uluk takin na vila leng pui airport thona lo lut tur vil konga porwa man siamin Health and Family Welfare Department chon leng pui airport khwaljin te COVID-19 Sri Lanka lo endik tur hian nimin khan thoktu mi panga ada bel to a Wayne Khan thoktu mi panga dang ada bel le ani heti la hian Mizoram hun sang sanga COVID-19 thidan na hi pek chun zom mek ani a kum somli panga chung lam te chu pek tran ni in tun din huna hian Covishield dose singa chu Mizorama aron thlen bel le to ani Sir Chief Assembly BL by election vote thak hun chuni thumchen dang to a campaign borok poina vorto pathleng chawa Wayne Khan political party sang te chuan mi pui vote zongin theido pan chua Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Wayne Khan Sir Chief Press Club tloin tuna MNF party candidate chu Mizoram budget pona sarkar le pui atanga sum hai chuak tura athat thu soin centrala kumsom lo tal to ani awangim Delhi sarkar ho tu sang melriat ani tam to a chu wangin Sir Chief BL mai ni lo Mizoram in MLA tan amamo atia Sir Chief BL in MLA an thangtling ani chuan MNF ministry chuan Sir Chief BL ma sona na thona tura ain sum big lo wanga ti bok MNF General Headquarters Advisor Pulal Rot ki ma chuan Wayne Khan Sir Chief Press Club pa thu soin Sir Chief BL tan tundin huna opposition MLA ai chuan ruling MLA nei athazok ti mi puiten an hriat non le an du ti an soya opposition MLA hian MLA fan ne ti thei neu te chu nei ve bok ma se sarkar changna nen kong engkima BL ma sona tura mala thei tu ruling MLA nei chu athazok hle atia sarkar tha chu mi puiten ma sona chi sang kan mamo kong tha ni tin mamo bu fai gas eng tui zirna tha hrisel na te ul samzokin a chop chok sakthina MNF ministry point COVID-19 Sri Lanka ra po hian mi pui mamo tang pui a phushuk theizel chu awani thakani atibok MPCC campaign committee chairman Pulal Thanzara point Wayne Khan Sir Chief Press Club Tuthala khom tu ko min Congress candidate Pupi Silotlan Sanga chu opposition a po thu se Assembly House chunga Pulal du oma ain aduai big chong lo fanga tia Sir Chief BL malam hun thirin PC Silotlan Sanga chu BL in athat pui turani awangin Sir Chief mi puite chu PC Silotlan Sanga vote turina som ani Pulal Thanzara chuan Sir Chief BL mi puite chu Pulal Than hol Trump sari zet ramrong bolna hlangkai tu te ani awangin alom hlet esoya tuntum by election chu tungdam ain danglam na le poimo na aneya sangni somni pathum general election atan po party tin tan ngong ne thei turani atia chu wangin mi puite po film khur taka ngai to na seng tura du thuwa soi ZPM vice president Puke sabdanga chon tuntuma by election hi hundanga by election no om to tenen ain anglo view a hria thuwa soya tuntuma hian ruling party le ep to party inepna angzong in borok akal mang haulowa by election bo saying ai chan BL to MLA Pulal du makut thak ani dan kha Mizoram political party te inkara kutin thak dan atan chenju zel tha ti le ti lo zongin borok kala ruling party ni le nilo emo unit le block ni thade thado emo hian ko ri tu mang hau lo wani ati
Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan Myanmar atanga ral tlan te tan Mizoramin o achho wangin sarkar lai pui ho tu ten Myanmar atanga ral tlan te chungchanga du dan an nei po an ko her to ati Voina Serchip District MJM member te Serchip Press Club akomna he thui soin India rama ral tlan an tama tuna Myanmar atanga Mizoram ral tlan ang hian Tamil Nadu apo Sri Lanka atanga ral tlan sarkar lai puin ral tlan din huna peklo anom ti soya heti lai hian Myanmar atanga ral tlan chungchanga Mizoram sarkar chein o achua Mizoram sarkar ho tu te hmalang na wangin atira sarkar lai pui ho tu ten Myanmar atanga ral tlan te chungchanga du dan an nei po an koi her to ani atia atira ral tlan thon le zel turati po tuna chuan heng ral tlan te hian an momo chuan damdoi le chen na tur pek thei ani thu an soi to ni na soi inkom hona hun hi Serchip District MJ President Pukab le na pachowina kai shuaya Press Club changklung tak mamona anasel heti MP hi Srila by election na omtura Press Club poimona na satakin alangani ati Kang may laka himna tura inzirtirna Fire Service Day Voin Khan Mizoram puma manani Kang thelna mani nun chan ta te puolin Martyrs Day man ngalani kumdanga lo ti thinangin voin tang hian hapta khachung Fire Service Week man tran ani anga thupuya tan kang mai chho thula kang thelna man ro ne na lo inrawrin lok chu himna ani ti thlan ani kumin hian Mizoram sarkar ro manna angin department ne office rang he Fire Service Week pola thu cha chir chu ani Mizoram Secretariat Officer le staff te chuan Chief Secretary hovin kong sang ka me laka film khurna tur thujiak chhiar hona hunan manga Chief Secretary chuan heng film khurna tur thujiak te chu mani tan thowa chiara ataka zom theu turin officer le staff te acha ani he bak hin bookmark semin fire station te telephone number tarlan ani All India Radio Aizola tengin he week pol hian thu cha le soi hona hun man te ti chu ani bok Indiaram dan pui duang chuak tu Dr. B.R. Ambedkar pian chamnia ama shedeng na polin sarkar department sang ten mani office India Constitution preamble chair sona hunan manga Mizoram Legislative Assembly Secretariat Officer le staff te chuan Assembly House ground floor secretary puis larin amaka isruin preamble rula chair sona hunan manga Mizoram Secretariat Officer le staff te chuan Chief Secretary Pulalun Moi Chongo hovin Secretariat building tuala hunan mang ani Pathian nia tanga tran khan voin thleng hian Rampuma COVID-19 vaccine la kut pui tika utsaf man ani he kut pui han Prime Minister Narendra Modi chon COVID-19 thidar mek do turin hemi hun chu nge hian atam theng ber vaccine na turin mi pui te ange nani tika utsaf pola vaccine na kimto puel ramdin le naren thein vaccine na turami pui asomna ilongai thang el ramdin le naren thei kania voin hian COVID-19 vaccine avoi ni na tan kan la ve le ta nang lei chung te le khutlang an lo him tlan nan COVID-19 vaccine hi lo la ve nge yang che mi thiam te chuan COVID-19 vaccine hi 90% a hlotling ni in an soini vaccine lak nuwa po kutsil mask wa le social distancing lo vong rengang che chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga puanani sarkar lai pui chuan CBSC polsom exam athula polsom pani exam hun tur son hla Voin Khan Prime Minister Narendra Modi hova Union Education Minister le sarkar mi poimo New Delhi thukhom chon CBSC board exam thalian nei tura ro man na chungchang an thlir hova Prime Minister chuan zirlai te thana tur chu sarkar angai poimo masak berani thwa soya sarkar lai puin zirlai te tana hlok ber turin ma alak tur thule an thrisel ngai poimo chungin an zirna lam khoi poilo thei ber tura ma an lak tur thwa soya tuna shileng din mun le school khar chungchang thlir chung le zirlai te himna le thana tur ngai tu in polson pani exam chu son tha an tia juni khat nulama ram chung din mun clearin exam hi bo sele ani anga exam bo sai ni don point ahma ni sompanga hriatin na ti chu ani ang venin mu khoma hen polsom exam chu kuminata nei lo ni se tin an rela polsom result hi board lamin asiam dan tu rom manna anduang don ani ram chunga darkar som ni pali kala chungin COVID-19 rikai nuai khat sing riat sang li le zathum som seri pani mu chu ani heti hian rikai mu chu to zong hi viable che khat noi samthum pariat sing sari sang thum le zere somni panga antling to Union Health Ministry chon voin thlengin vaccine dose viable che som bakhat noi khat sing sari le sang ko pek ani to atia eti lai hian darkar somni pali kala chungin rivei en koldam sing riat sang ni le zathum samthum pakwa an oma ti hian rivei en koldam to zong hi viable che khat noi somni pathum singthum le sang ru kanom to ani rivei en koldam chakdan hi za zela samret paret point pakwa pani ani darkar somni pali kala chung vekin
sang khat somni pasirin an thi pui le a ti hian ria wanga thi hi nuai khat sing sari sang ni le somret panga an tling to a tuna hrive en kol mek hi nuai som pathum sing ruk le sanga an tling to ani chanchin thar cherti topna na tlang pui COVID-19 thoni na lakami pui himna tura malak na poimo te Voin Khan Chief Minister Puzoram Thanga Hova en Howani Serchip Assembly Bill by election vote thla khun chuni thumche na dang to a campaign borok poina vorto batheng chhota sarkala puichon CBSE poll som exam chula poll som pani exam hun tura son hla ramchung adar kar som ni pali kala chungin COVID-19 trikai noi khat singre sangli le zathum som seri pani mu chu ani chuti zong chu chanchin thargan pon thei chu ani